Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sining sila suraku angkara masira fang Allah Ta'ala. Rilalan waktu cinampo meron falatu kaki angka dipasang untuk lari sininna sila suraku makun raye yarega atau makada sininna bene-benewe di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Ya, aga papasaku makada ajak lalo tapojin noko ilaketa. Ya, paangkato jitu makun rai bene dek na faja tulina noko lakenna. Ya, dene se pasileng ang tega lakenna, tega balibolana, ya tega na tega lakenna. Pokokna ana naruntu na paparapara na ko suruntu lakenna. Nanoko mato. Elo eno eksenne susu elo na fau. Maka para lo teseng maka dadena o dingin noko laketa. Itu laketa sa barat tu. Apa angkato itu makun rai tabe. Ya, angkato jero baine ye ko isorongang ya korang liwar kana tagalagala ya isorongang isurak kabara merekar kotupa ya tapi narekolakin na no la haula wala quwata illa billah saman na degaga titik na degaga kuban pokona pa pare itu pak bare banno taratototototota narekolakin na no ko ya tapi ada kesorongnya baca Quran dega tak galagale baca Quran maka perlu kepala tukang maka dade na di fakur kita nasaba idi itu makun rai iri turesengi baine ceneng yang kawat dingi sompa idi makun rai ya rega baine me laketa ta sompa sebenarnya nake maka de fang Allah Taala dega ga silen dilenai sompa sangadina iya maka okkono iya mas sompa maka topor buranewe itu buranewe ya sengi anak burane cenenge engkau ding disompa seleona fang Allah Taala tomatuan naritu wadina sompa nanya kia degaga wadin disompa sangadina fang Allah Taala maka okko ni fang Allah Taala mas sompa jadi tabe sininna sila surah makun raiku nole kapang engkam mangkalingawi ye makun rai na kojin no ko ilakenna tabe tapapisawi na caca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ciang agamata dan pastinya na caca fang Allah Taala nariko engka se di sewa-sewa na caca fang Allah Taala nariko na pegau ya tanna berarti dek na mereke famasena fang Allah Taala dek to dilolongangi syafaatna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya apa kondro kapang urapi paletu kaki yang jelasna narek ko baine de na di marajano ko rilakenna ya nasabak magawi iya tulaketa edi makun raye suruga ta ya tu ya makade to pandrita ta narek ko to melo lolonga suruga edi makun raye malam ma atur ki kolaketa atur ki sininna parentana laketa ride cenge nan nia ajat tafigau i narek ko ungka na cia kilaketa rijae ira bakuncin naro idir sesena bainewe ya rega to makara makun riye dari kotupurana malakei jadi okko ni laket tak maturu selama perintahnya laket tak situru di decenge tapi gau tapi nariko dek nasi cocok si bawa decenge perintahnya agamana fang Allah Taala aja tapi gau nah maka itu pandritatan dari kumapakur batita lo insyaallah salama ni lino makotofuro asrundrina fang Allah Taala mapakon kapang sila suraku wabillahi taufiq was saada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.